Moje ime je Atijana Mitić i po zanimanju sam master fitofarmacije, po novom fitomedicine. Dolazim iz poljoprivredne industrije i trenutno sam na poziciji Business Development Menadžera za Srbiju, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Angažovana sam na razvojnim projektima uglavnom novih kompanija koje dolaze na ta tržišta ili pokušavam da kroz postojećim kompanijama olakšam kolaboraciju sa multinacionalama. Projekti na kojima radim obuhvataju marketing, strategiju, prodaju, a poslednjih godina i digitalnu poljoprivredu. Želja mi je naravno da te komplikovane tehnologije koje osvajaju tržište poljoprivrede prevedem i pojednostavim kako bi ih običan proizvođač razumeo i implementirao. Executive MBA program mi je pomogao da unapredim svoja znanja i da imam bolji pregled svih operacija u kompanijama na čijim projektima radim. Inače, ljudi koje sam upoznala su iz različitih industrija i naša razmena iskustava je neprocenjivi deo ovog školovanja koji mi je sigurno doneo najveći benefit. Ja sam Kotruli alumni.